देश विदेशीय चुना तो न्यवा मिजो न्यना चुना डिपि सकल नियमी पास पिन्ता जो लपडो सक्स्या महफुजिरे मुन चुना ठाउँ या सचिव खुइखुको न्यवा मिजुले छिक्मि सकिता लस्कुस्टो सञ्चरबारपट्टि फेसबुक युट्युब मड्डीको अपलोड जाउ याचंग ठो बिस्कंगको न्यवा मिजोजना ठोसान्त्रा साके छिक्मि नप्लाटा वेट न ठाउँ नेपाल सम्बर झिन्छस हो पिपी दिलाठो सप्तमक अटेको 2081 साल असार महिना 29 गते सञ्चरबार ठाउँ या ठो ज्याजुले नापा नापा ठ्या नियम पिनि प्रतिक्रिया नापा छको निको उगो ठुगो न जुना वइगो दो नियम पासपि ठय वइगो बसवार खन बाखन चोमी निबन्ध चोमी कविता चोमी मोटी लक्ष्मी उपासिके सचिव चिनखोर क्यंगो जन्मनी ख वयकैटा लुमका डुनुगलन से श्रद्धाञ्जलि देछ्या चुना मोटी लक्ष्मी उपासिका तालके कवि केसरी चित्तधर हृदय केनका अपोष नसियो वेक पिन अबो द्रव्य धर प्लाटर नाजामा लास साउ ख चित्तधर हृदय लास साउ याक क्या जुसा वेकला ठ बो बनिजा मजो वेक साहित्य पाखे आकर्षण ब्याज ल वेकैट नाजामा लास साउ भाजुरोट कंसा कार्य म्या ज्ञान पूर्व ब्यायना बिल ज्ञान पूर्व शिरुका वेकला निब्यायना मटी मोटी लक्ष्मी प्लाटर चार जग डुबले छिन्छर डुमा मिजा मचिता ब्याज होला खला उले मचबले हे ब्याज छेको चलन ठ वेकै अजिया ठ मिस छै ब्याज गसिनावनीको इच्छा डुगली खटा जोटा लावले ब्याज छे मारका चार डुमा मोटी लक्ष्मी प्लाटर ब्याज होला मोटी लक्ष्मी ठमा लोगा ज्या माइन्ट सुसा डक्को मचमा मोटी लक्ष्मी यामा ठरज्या वेक भाट पिन्टा सुया ठछे अपट किनमाला न्याबले ठछे जग टक निम जुगले वेकै भाट मेम ब्यायना बिल वेकै टापु कोठा टक न मबिउ नि वेक भाट न बामल छन ठगु कोस न लिटो वल कोस लिटो वल रहेको हे फोटो पार पाचके मरासा पार जुल वेकै जीवनी बनि बिला पार पाचके जुसा वेकै मन रासा ठ ब्याज मिजाइ के टक नाचुङ त्यो सिडो वेकला मेम मिजा न पाहना ब्याना मदिला लेप ठ दाजु चित्तदार हृदय कला सिउ न पछकार जुम दाजु त स्वेपी मरिया ठमा हे छेज डक्को यामा व दाजु त न सुसा कुसा यामल दाजुको प्रेरणा वेकला नेवा पाए न पा खे पासन चुएको सूर्य नाद ल दाजुया प्रेरणा है वेकला न बख चुयाट ल मोटी लक्ष्मी रोडन व पुनर्विवाह नांगो निपु पा खे भाइ बख साड पत्रिका प्या होला ठुप्ले टक नेप्ले सुना मिस पिन्छ बख मचुनी ठुक्ना वेक नेवा पाए जग नपाम बख चुमी मुजुसे खे भाइ न नपाम मिस बख चुमी ख वेकया रोदन व पुनर्विवाह नांगो बख विक्रम सम्मत 1991 अष्टेको नेपाल सम्मत 1054 साले सारद पत्रिका प्या हो ख ठोडंगा वेकया लोनांगो नेवा भाइ बख विक्रम सम्मत 2001 साले अष्टेको 1064 नेपाल सम्मत भारत प्या होको बहु धर्मदूत पत्रिका प्या हो ख नेपाल भाषा दक्षिण नापा आर्निक बाखौ चोम चिटटर हिरडेटाइ तर वेकस्या नापा मोती लक्ष्मी उपासिका लोनांगो नेपाल भाषा बाखौ प्या हो जुसा वेकलस्या नापा चिटटर हिरडेन पोनांगो बाखौ च्याटे रंको ज्याछन तर उब्ले वेक जेले लाग्ने ओग बाखौ प्या वे मप्ट ठय चा मोती लक्ष्मी उपासिका लोनांगो नेपाल भाषा बाखौ प्या हो जुल वेकै टगु मचे निबन्ध सपु नापा बाखौ सपु व कविता सपु न प्या वगडो चित्ततर हृदय मच खाचा सुन मरेको केपे निम मोती लक्ष्मी उपासिका व अनागारिका सुमना छमजक दनिगुले चित्ततर हृदय न ठौ छे छको कोठा नेपाल भाषा परिसर टचोया पास नाबिल लियोन दनिगु छे मोती लक्ष्मी उपासिका नामेला त मोती लक्ष्मी उपासिका मरेरगा औ छे छका नेपाल भाषा परिसर त हस्तान्तरण न पास नाबिल त वेक पिनेगु छे नेपाल भाषा परिसर या जाको ज्या तसना छंगु दक्षिण लिप्टे हाग्न सक मोती लक्ष्मी उपासिका लुमंका वेकैट हार्दिक श्रद्धाञ्जलि देछ्या छुना नापाङ मिपाङे जाजो न्याके नापाङ मि तलके छपु देशे गुणगान नाटो मिनिना देस चपगु जोय मो वाङगु पर्वय बपी हिनुठे खुसिबा कुवा ल कापी कापी आहा गुलिबाला छिगु दे नेपा ठिठी भा ठिठी जाट धर्म व तजिलजी थनिय लो फेव चामति नय बिली बिली आहा गुलिबाला छिगु दे नेपा बमसिटर बज्राचार्य चुयाट उठमिगुले गुजिमाला कारण लेटया साना बाबु नारायण देवी महर्जन सुमन कपाली रत्न शोभा महर्जन चाहलाट ख ठोमी मो ओ बपी देवी निगो खगय अटगुली नियम पिस मठुइ फु मोर यो छ ढागु जुल बपी ढागु छाटी ढागु जुल पखा मो लैम ढालके पखाइ चुए चुंग बो बपी कुए रहेको छाटी चुंग कुए ढागु जुल
เพราะมีจุมีพักก็เยาขโมยเชลูกปอกนะเวกลองทนะพักก็เยาขโมยฉลาดเอาดู Swapugu zoyamo Wangu parvaya papi Swapugu zoyamo Wangu parvaya papi Inu the khusiba Kovala kapi kapi Inu the khusiba Kovala kapi kapi Aha guli bala Jigude Nepal Aha guli bala Jigude Nepal थी भय थी जात धर्म तजिल जी थी भय थी जात धर्म तजिल जी धनयाला फेवचा मतिना बिली बिली धनयाला फेवचा मतिना बिली बिली आहा गुली बाला जी गुदे नेपाल आहा गुली बाला जी गुदे नेपाल हल में भिनिमा बुद्धया ये चुगता तुना हल में भिनिमा बुद्धया ये चुगता तुना सीता भिपुति अरनी को तल सो देयना सीता भिकुटी अरनी को तल सो देयना स्वपुगु सोया मो वांगु पर्वय बपी दया चुनी न्याबले थन मिलाओ सूर्योदय ध्यान दया चुनी न्याबले थन मिलाओ सूर्योदय ध्यान देगा फलचा बहासता थाग पाया तिसजवे देगा फलचा बहासता थाग पाया तिसजवे आहा गुली बाला जी गुदे नेपाल आहा गुली बाला जी गुदे नेपाल सकले जी उतिगेने सकले जी पचिना चुने सकले जी उतिगेने सकले जी पचिना चुने सक्शा दे खाथो छदी जी जुया चुनी सक्शा दे खाथो छदी जी जुया चुनी चपुगु सोया मो
वांगु पर्वय बपी हिनु थे खुशिबा पोवाला कपी कपी आहा गुली बाला जिगुदे नेपाल 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 न्याना जिला ठाउँ या नापाङ्गु मे देय गुणगान नाटकको देशभक्त मे वंगो सचिव खुइ न्याकको नेवा मिजो न्याना जोजल्पा नमस्ते पिन्तना सुबाया नापा बबा लागो हिसिदु चिपा छया डिप्रे नाम हुने दक्षवे नापा रमेश कपाली विद्या प्रधान परिवार चौथी महर्जन सुदेश लाकार दुवाल विजय मदनमान राज भण्डारी राजु सिक्राकार लक्ष्मी साके कान्छपाई कोजु मन्जु भद्राचार्य रानी सोबे महर्जन रवि जोशी रत्नमाया कोलु किरण खर्गी व गीता खर्गी ठटे वंगु ज्याजो चने जम्मा ने छमेस्न शेरना डिगजुल उके मध्ये तुलसी श्यामी नरेश श्रेष्ठ विजय के मानन्दर राम बाबु श्रेष्ठ नवीन महर्जन सानछोरी साके जयप्रकाश साके निनु श्रेष्ठ छतरराज बज्राचार्य किशोर टुस आनन्द मोहन रञ्जित काजीरत्न महर्जन राजेन्द्र सुवाल सुदेश लाकार राकेश महर्जन राजभाइ साके नरेश यम श्रेष्ठ निनु श्रेष्ठ मदनमान राज भण्डारी सञ्जय साके व राकेश महर्जन ख टुपी मध्ये मदनमान राज भण्डारी सुंगो ग्रुप है किशोर टुसन निगो ग्रुप है संजय साकिन खुगो ग्रुप है रमेश कपाल जो छिन्नेगो ग्रुप है राकेश महर्जन जो पिंगो ग्रुप है शेरना डिगजुल वेका पिन सिकपिन सक्छ यक्को सने सुबाडो कमेन्ट बनिको चले डक्ले नापा सुमन साकी जुए छन् छौ लिंक उया जौ ठो लिंक चाहिँ छफो खेबायो मि जुया छन् ठो लिब छिसा हाक्यो बिचाया ठटे काजीरत्न महर्जन जुन जोजल्पा शान्तार जो द्वारिकलाल जोशी जुए छटा छ मैस्का खकना दिगो बालार गाटै मदनमान राज भण्डार जुन तारेमाङ भगवान शरण शान्तराजु पबटु सब मंगल ठौ नेपाल समर्जिका 444/1/1/1,7 अर्थात् 1144 जिल्ला ठो पारो शनिबार निकोन सक्ष्ट जोजल्पा पिसुत तंगला गुलियाक न जाजो पोस्ट ना दिलखनी उकनि निच्चिमाला तनको सिबे अपुको ठौ मोबाइल चाक खठा छिगु पोस्ट न्यानी होला बरो कमेन्ट यात जग लिपला त छु छगुले कमेन्ट यानको 1 घण्टैलाई रेस्ट्रिक याना बिल उकनि लिबाट छि ठौ गायक द्वारकलाल जोशी बारे कनाल द्वारकलाल यो नाकाबले सत्यनारायण राज भण्डारी ना लोमंकी मजो वेकअप निम नाप नाप जुया दिपि ख वेका निमेश या फिगो लो ये स्टाइल छौया ख आखिर वेकअप मरुग न यको मपा जी वेकअप त बालके मस्यो नाम नाप वेकअप छन जिता बालके मस्यो मटिवा मरिपि कलाकार पिन्टा हार्ड्रेक सरान्जले देछ्या छन सुबार का चाहिँ मदनमान राज भनेर सुया दिगु जुल ठटिए सुबाकर बैडे जु जोजल्पा शान्तराजी छपिनको नेवा मिज ज्याजो जी निनिगु जना ना जापि प्लापि गायक संगीतकार व रचनाकार पिनको जीवनी व योगदानी बारे खकन्यु जना बिजागुले मिन्यना न्यायपुठ्या ज्ञान बढ्रक न जो प्रस्तुति न बाला जो छपिन्छ जिम्बा कर्नाकर बैडे जु मुंका छ्या त हो लोक बाखट न यक्को बना न्यंका बिजागु यक्को सुबार का चाहिँ सुबाकर बैडे जु चाहिँ चोइ दिगु ल ठटिए अमृत रत्न साक्य जु द्वारिकलाल जी विषय जुन छको छ अनुभव कनि मन त उबले जुगो पस पकना जोले द्वारिकलाल जुपि म्यापि जुगो पस कुवा बराबर वे बनि जाइगु खना छ सको अटे बनी पाके वेका स्वात जुगो पसले द्वाव या सामान छौ न्या छल जिला अकमके जुल काचक नमस्ते छ याना मे सुया टाइम हो उबले वेकला जुगो मे छंगो गाच त जिता फिरि सना हाका चुन मे प्रेम डजिसले लेट यादि हो ख तर वेकला वो मे चाहिँ मे चुमी जिरगा मस्यो ठुलटके जि ठाउको मसिकटक न बिम त लिबो वेका वन ढंगा थुली खया टाइम फुगले पश्चाताप चाया छ ठोकजी वेका त गब्रे टाइम मुखं के गुल्चा मरुवा वेका मन त ठेगो बुखन्यन मल आठे जोजुसा सेल्फी काइगो खै अबले मोबाइल ठै उबले मर्नी अबले जिना बच्चा पुछु सुना प काचक नवाबले बच्चा खाकाटो आठे जोजुसा पक्के टाइगो खै दगा चाहिँ अमृत न साके जु चाहिँ चोइ दिउ न्यामी पासपि वंगो सचिव खुइन्याको नेवा मिजले नाजाम कलाकार द्वारिकलाल जोशी बारे छपा खम्प्याको ख द्वारिकलाल जोशी ना कालिके उबले अपो नियम पिछ सत्यनारायण राज भण्डार लुमंकी यक्को न्य ठय ज्याजुले ठटे द्वारिकलाल जोशी बारे खचको प्याउ अबले न्याबले न्याना चना दिम ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन द्वारिकलाल जोशी मिले जुम पासा सत्यनारायण राज भण्डार का लुमंगा दिउ ख नाप सत्यनारायण राज भण्डार त उबले हिन्दी फिल्म राजकुमार लसी वम ठाइगु न लुमंगा दिउ ख
थटे वंग ज्याजले मदनमान राज भनेर जुन द्वारिकालाल यो नाकाबले सत्यनारायण राज भनेर ना लो मंकी मयो वेकअप इन मन नाप नाप ज्यादी मे ख वेकअप इन निमेसिया लवाई छवे स्टाइल आखिरे वेकअप इन मरुग न यको मपा जे वेकअप इन भालक मस्युर का छया लो थटे मेम नियम आनन्द मन रंजित जुन अजित फोन हे थटे आदि ख द्वारिकालाल हो सत्यनारायण राज भन्नाले लियो न्य जुपि पास पि ख समस्या नाकाल कि मेमेसे नाना टोपिक मुजो पिते थे त्यादी भ नापा आनन्द मन रंजित जुन द्वारिकालाल जोशी हो ठ मच बोलाई पासा ख साख साला टोटला निपि पासमि ख तर ठ स्वा द्वारिकालाल जोशी ठकली गाना तयार सत्यनारायण राज भनेर लुमंकी बले उबले नेपाल भाषा संगीत सम्मेलन मसुवे टुंकी अजाउ सम्मेलन वेक द्वारिकालाल जोशी ना पहे डब्ली डच है ठटे ठमन छक वेक रत्न पार्क लुखा नियनि खंग हो उबले वेक ल न्याब्लेन थे राजकुमार स्टाइल गलेबिन यातो खा आन चस लुमसु द्वारिकालाल जोशी नेपाल सम्मत 1118 जिल्ला ठो द्वार से अटिको विक्रम सम्मत 2054 साले मन्ट तर सत्यनारायण राज भन्दारे गुबले मन्ट रे गन लुइके मफो थन द्वारिकालाल जोशी नापमा सत्यनारायण राज भन्दारे न लोमके मुजुरे खवाउले आ सत्यनारायण राज भन्दारे छ नेवा मिन्ने नाटिस एला नवचन वस्वे नवजी जी ठट सुचके एला तनाले दसा जे फेठे मुडमुहे ठजा म खसा लठे बाहे मलुमा जिगुहे विश्वास पत्या मया द मनु खया नजी मसा नव तो मी चुमी दुर्गालाल श्रेष्ठ काल ट्याचुन माली मुखजी तर लेट्या तम न्यू बज्राचार्य ख हाला तम सत्यनारायण राज भन्दार का हानच कलिसके याचुना न्यू बज्राचार्य दक्षिण नापा प्याउ मिचाटी वे छन्ट लुमंका ख थो मिचाकले मुक न्यू बज्राचार्य संगीत ख थो मिचा प्याउले जि छको टिप्ने न यानु ख उबले थो मिचा न्यना भविष्य न्यू बज्राचार्य छम नाजाम संगीतकार जी पुटेको विचार छुएको बालको लुमानी थो छन्ट लुमंका मिचा नेपाल सम्मत 1160 साले ओलम्पस क्लब प्याउ ख लिपा थो कपिराइट म्युजिक नेपाल त बिगले ठुकी चंगु ठुम्मे हाकिबेले कपिराइट क्लेम महालिफो यदि अति जुसा छमै नादिस का न्यवया चाहिँ इनापिना चना आ न्यना दिस सत्यनारायण राज भन्दा सले एला जुन ठुकन जितले यको लुडन गाचुना शान्तराज भाजो ढोबजी तजले खेले मनुटटा भच्च खुशी पाली यंगिबले पाली न ढोबजी नकी ढका न्यना टेको दो उकि ढोबजी छटस खे टब्या थे चोर का वेकला चोइल उकन छि ढोबजी बारे चाहिँ खवाउले चाहिँ वेकला थन ढोबजी यो बारे चाहिँ वेकला चोइ दिगुल खेटला उले चाहिँ राणा काले मृत्युदण्ड बिबले स्याट्यम मुनुटा चाहिँ ढोबजी नकी चाहिँ चलन दुख अब छि संजना न त्यो ख जना अखन लुमाउ ख एसा थन चाहिँ दुमठ्याको उला ठटे किशोर टुसो जियो कमेन्ट ठुक्ना वया चंदो जिगो कमेन्ट बना दिगले शान्तराज दाजु त सुबा टली चिन्ते ख मेटाम हो अपोटे थे नियम पिन्छ टौली चिन्तेको गा छलबले जया चंगले विभक्ति गठी छेलीको टेको चिन भन चोयु ख जि समसी क हे का म्याच ठा माठा कान म्यान मान बोन दाजुन किजन ढागु बान दुथे टौली चिन्तेको ढागु बान जया चन नापा मुसिबले जिन ठटे ढाग याना चन ख पुला पिछ च्याटको सफु हो पाल च सफु बना ठजौ खट सिका नसु पिंके सल टाइमला ता हाकको छुरा ठौटा ठुलिन्छ घ्योटे कुलिन्छ रगा चाहिँ किशोर टुसा जुन चाहिँ लुमंका टिक जुल चोया टिक जुल वेकैटन सुब्याडो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन जोजल्पा शान्तराज जो जाजो नेवा मिजो ल्या 165 लागि यज्ञको सुब्याटे दिथे निनु श्रेष्ठ हो अल्का मल्ल जुन चाहिँ जोजल्पा शान्तराज जुट हिथे ठटे दीपकमान श्रेष्ठ जुन जोजल्पा का चोइ दिगो छत्रराज बज्राचार्य जुन शान्तराज दाजु त दुनु नमन उबलाई प्रशासन या के कुंग नुग उकिट लुएक नेवाटेको घ्याचुको नुग ओला बिउलिन का वेकला चोइ दिगु ल विजय के मानन्दर जुन आहा गुली बालाको मिन्यन त प्रकाश व मीरा राणा यको छिटा सुबा शान्त जेर का वेकला हान ठुक्टना चोइ दियो शान्तराज जुइ त यकेको सुबा देछया छना जिगो मे 16 यंका ढिगलिन का वेकला तैल विजय के मानन्दर भाजो उखनि जाजुला छिसा हाला दिग नेवा मिन्यनको बचा बिएको लुमसुल उकि बचा कठा हेछको मिन्यनका तना कटक कोटेका चुनि मुखटका देय निम्ति लना हिबा न्यातन श्यामचासे छाती फया जीवन पाना तो मिचयाटम पवन जोशी खछि चाहिँ पवन जोशी ना चाहिँ टिभी ना उखे ठुके खाना वेकै फेस न छिस खाना अले संगीत याटम अनिल तुलाटर जो अनिल तुलाटरला जि मुसुमपट्टि पासे जुल अले मे हालाटम विजय के मानन्दर ख वेका चाहिँ मुस्क मनिमपट्टि जुल कारा वके राजेश साकेर का याटौ त अन्यना छिस थोप्ला थो नहुए मी का चोने मखु धका देया नीति लवाना कतकों कोटे का चोने मखु धका देया नीति लवाना इबान्या तन श्याम चासे छाती फया जीवन पाना इबान्या तन श्याम
मचासे छाती भया जीवन पाना छाती भया जीवन पाना कतको तेका चोनी मखुधका दिया नीति लोना Jamo saput kaput yala tonsi mala Dia ni tin jamo saput kaput yala tonsi mala Thohe khaji gude dhata thohe khaji gude dhata Satya thatam lajja chita Satya थम लज्जा चिता कटको तेका चुने मखुधका दिया नीति लोना जनतया ही जाति मोल हुआ नेपादे धोकी कशंकल जनतया ही जाति मोल हुआ नेपादे धोकी कशंकल नेपामी फुक्क छधी जुया नेपामी फुक्क छधी जुया ये या शत्रु तनहंके माला या शत्रुतन के माला कतको तेका चोने मखुधका दिया नीति लोना कतको तेका चोने मखुधका दिया नीति लोना इबान्या तन श्याम चासे छाती भया जीवन पाना इबान्या तन श्याम चासे छाती भया जीवन पाना छाती भया जीवन पाना छाती भया जीवन पाना छाती भया जीवन पाना कमेन्ट स्वाके सुरेश ताम्राकार जो जुजल्पा शान्तराज दाई झ्याजो नेवा मिजो 165 लाई यको सुबावस फिन्तना डुडुका चोइ थेतो गीता खर्गी जो सिसा बाखा बाचन नाडिकन अटिका बाला जो जिन युट्युब पाखेन जना चुनाको डुडुका चाहिँ गीता खर्गी जो तेल बाखा बाला र गाते ल नापन चाहिँ युट्युब जना चुना टाउलिन जुटा चाहिँ उत्साह जुल तते किरण खर्गी जो जुजल्पा दाजो ठौ वावै चंग इ ज्या ठौ सञ्जीव प्राना हाला दिगो वावो सूर्य वले मिचको सकल नियम पास मुता न्यका चुना नाजाम गायक तथा संगीतकार द्वारिकलाल जोशी बारे मुसु खसी के खन चिता सुबार गाटे किरण खर्गे बाजु जो तो रेकर्ड नाचनले छजा वा वसा आ वा दिङ ल ओकन निछि वा वसा न थय सोमबार ने से वा वे मजुर का मौसम बिगितेस टाट ल आ वा वो सुया न्यायपु ताउ मिनिना दिस पाखा लो हागो खमले ठोक्ने छे पाखा मरे टुको पाखा लो हागो न सुए मरे टुको दासा ल थते सुए मरे टुको दृश्य त बाक्ने प्याक्ने जको मखो मिन लिपि बड्ड ज्याचो ढेको थोमिनिन ब्लेसी सञ्जीव प्रधानी सोया थोमी चुया टम्पति नील रत्न साके अष्टैमा नील साके ख अठकै चाहिँ संगीत न चाहिँ नील साके ज्या छ न जनादिस वावो सोरे सोरे पाखा लहागु गुलिने पु सोरे वावो सोरे सोरे पाखा लहागु गुलिने पु सोरे उखे थुखे बेमले मफया बोया चुपी झंगा सोरे वावोगु सोरे सोरे पाखा लहागु
निसर्गता कुतू बुते गणवने गणा चुने धका गणवने गणा चुने धका मनुतना वैजुया चुनजी वावोगु सुरे सुरे पाखा लहागु गुलिहे पुसुरे रमेश कपाल जे कमेंट ठुक्नांडू तो पचे जे छाफाय नो पचे ताका जोले वंग दिला ठोक पार खनु सुनिगले जे सियो कोठा निथा निगो कोठा टजिले जे हना चंग खना नापा कुरवाले करना मेडियो या जलपान्जु व मलिनी वना कुरवाना चलोगा अमय खनु चाचना बसला ठोक पार खनु खुशी दियोलाना तान्त्रिक फुटेना करना मेडियो या करना मे पाली कलस दै सटे करना मेडियो कावनीको अमय खनु तान्त्रिक सत्यपूर्ण गुर्जना प जलपान्जु व मलिनी सुनिगले निरन्तर न्याना चंग भाग मरे कोसे लिपांग सिमाना दुगो दह करवाले बिजाकी अन करनामय दियो काम रूप तन्त्र साधन मार्फत साला है कनेक्नु सुटे मलिन भम्बई रूप कया बिजाम करनामय लागरका खुशी ताफो स्वालाना कलसे तया या तन्त्र साधन एक ठासे है अनुभव सकल दुष्ट जन दुष्ट आत्मा त शान्ति सृष्टि या ढंका वहे दियो लाना है म जलपान्जो मलिन यले टबाले है वो कलसे पूजा अर्चना न दियो रोठे चो बिजाई दिला दियो न ठोकथा हया दियो पाली तै दिला दियो काउनी तै करनामे दियो ठौ माग ठासे बिजना हन ठौ ठासे चो बिजर तका काउनी को परम्परा ज्याछ न अपो तै ने करनामे दियो काउनी इले यले टोबाले हैगो खस दिला दियो बुंगे दियोला करनामे दियो तैगु ठासे तैगु ख दियो गन्दै अन करनामे दियो काउनी इले तै थे दिला दियो न गन्दै अन यते आते टुसी यलिया इति दियो दुगले इति हैगो ख सुन्जा साइड दया जाउले जात्रा जी टुंगा भुंगे यिंके लागदु स भुंगे यनि तो दिला दियो काउनी नापन स्वाफु दु खछौ ठोकी सुन्जा सुनिगले वा मोया वा पि लिपला त वा पि मखना चन धासा थो दिला दियो कया हल्की वा उया सिना जा न्याइ दैगो तापु न दु नापा वाना वे छाट हास दिला दियो मध्ये असार वा अन्न दुगुल दे साउन काउनी ख ठौ दिला ठो पारु खपिया न्यापो देग देग सिडो दिनका बुसा न हना देगले गोदली पोठे ट्वा वेगा लड्डु होला है
ठुक्सी ठो दिला पारो खुने न्याटपो देगो या सोसो व निनिरा बुसा द ह ठौ या त ठुलिए मेगु लिपा इटर काचने रमेश कपाल जो टाकको चुयात ल कमेन्ट भच्चा पट्या हक या दस निनि पिन त भच्चा सुलभ जिथे ता रवि जसजु नाजाम गायक कमल क्षेत्री मिसफे इनापना दिउजुल वेकल चाहिँ कमल क्षेत्री मिलुम गाडिउने जिन सफो वेकल लेट याटोपटी मिजुनावया कमल क्षेत्री हल्दा गजल यो चाहिँ लेट इम्पटी ख वेकल थन झन्जक जिका त गठी बाप चागो लुखा ठो मन न डटुई ठाट केले चंगु मिखा नुगय ख डटुई ठाट केले चंगु मिखा ठो मन न डटुई ठाट केले चंगु मिखा नगर्न तैने संगीत याटमा कमल क्षेत्री जुल अले गायिका लोचन भत्रे चोमी लाभ रत्न तुलाटर झंझकाजी काटा दखी बापाचा गुलूक है हो मन बच्ची थाता केले चंग मिखाय नो गया था दखी थाता केले चंग मिखाय हो मन बच्ची थाता केले चंग मिखाय झंझकाजी काटा मुटुया मुटुसी दातु सातकेना मुसु मुसु नुबु मुटुया मुटुसी दातु सातकेना सोगना जीवने थना चुलुया फिनी गुगना धाजी मफु मेगुना झंझकाजी काटा झंझकाजी काटा दखी बापाचा गुलूक है हो मन बच्ची थाता केले चंग मिखाय नो गया खादा थुई थाता केले चंग मिखाय हो मन बच्ची थाता केले चंग मिखाय झंझकाजी काटा झंझकाजी काटा झंझकाजी काटा झंझकाजी काटा न्यानाकनाडल शान्तरा साकी पाक्या सचिव खुइखुको नेवा मिजो नियम पासमे ठौटा कमेन्ट बनिउ कोचल ओखनी जाजुले अप्सन चनीको बारे छटा भनु ख ठौन अठिया जाटा चिपिया मट्यो ढयु शीर्षक छ चिचाको चोसु बन्तना जे न्यागुले या मट्यो त्यो ढयु चलन्दो ठो त्यो मट्यो टागो ठौइ पासमा टायो खच छौकट ऐन कानुन नियम अनुशासन हन बना शिष्टता आदि ख मट्यो ढयु चलन विपरीत जुल त्यो टागो स्वीकृत जुल बन्टेनको जाटा चिपिया मट्यो चोसु पन्ना रत्न महर्जन या अन्धविश्वासले लिखना चंग विज्ञान नाङ सप्ति बन्टेनो ख न्यानादिस जाटा चिपिया मट्यो जाटा मुनुटे आगं ख जाटले मनु मा बोइ ना वइगो परिचय दया थुने ज्योतिष शास्त्र कथन छौ मनु ये दस्तावेज ख जाटा चिपिया मट्यो ढयु डोक मानिते दो छा व छुजा या मट्यो ढयु खे जाटा जुगनि जग ढाउ जना या चंग खण्डो पुर्खा पुन्छ अति मोटियो र काट याटको अवश्य खैमको टुकी छका बिचाया
मनु जात मनु बुइटंगा डेकी ख चुयु ख मसितले ठैट सुरक्षित नाटे मनु मसिगा ठैट नस्त याइमखो सिबेट नि सिमेस्ट लिसिया उना छु मनु आयो गुल्डैगा टाफुम हो मनु मसितले लेंका टे मागो जात सिटिमिटी वस्तु ख अर्थात फोटो डेका उली बोलै मखो टोर टकल जना चुनि मखो के जात डेक त विशेष कठाई वस्तु छली जात नेपाली फटे चयाटे ख भ पच खाटोमा उके निवास व भट्या मन पिफुका खर काटे म किलोने यो चीज क ठुकेना टटकटे आटे झिम हो उके म डेकिबले म डेकेको चीज ना प हरिताल त यो छौ कठाया बोटी लक छाना डेकी थो बोटी बिसारी ख जात चोइ भैंस र पिचिस पनि पिचिक त हरिताल लक छना त म सालोको काप्टे छाने ना फोटे इले पचम नगथे चोन दा व पिचुसे माठाउंग लो बा मेगो छुन छागु वस्तु डियन्टे उटियंक छाइ जात चुएबले गना आख हुइमल बा हुया मेगो आख चुएमल टावन हरिताल लक जागो म इला हुइ ठटे हुइबले टिपेक्स हुया टौ त्यहाँ छुको ठाइ छि खण्डै मखो ठर्जुबले भैंस तले यक्को बिसारिया भाग दया छुनि जात चिपिया मुट्याट यो गन चिपना भन लकीको बा चिपको ठासे यंकेको मखो जात ठियाचनको ला मुटे यंकेको बा छकपटे इ भ्या कया जातले ठिउ ख नया चरु नसै नाप यंक्यो ख ठटे याबले जातले चंग बिसारी नसै बा मुटिला नाम 20 लगे जी उके जात ठिनुका ला सिलमा टेको यो मानि तटो जात टाइटको सुरक्षित ना टेमा लाठी पाठिना वाट्या फाट्या याना टेम मजो आखाको बालका सिडेका टेमा मक्सा अठै अनट जुबनी पो चिप आदि थासेलाना लख प्याट भया तुलो गोल टाइम याकना फाट जे थजाको अवस्था जात सुएमल टाइम आखा स्पष्ट मजिफो जात जग चिपिया मजो महो हरिताल ब्लाटको सुन फ चिपिया मजो अपोइना फुला फुलाको सपोट हरिताल इलाटको फटे चयाटको जी सफो चिपिया मोट्याट यो माने न थय हरिताल ना ख ठन्न चिपियाउट यो इ ब्याक या सफै पाना फिके हो नया चुना ठा सपो यंक्यो ख थोजुल जात चिपिया मोट्याट यो विषय चाहिँ छप चिचाको चोसो थोपना रत्न महर्जन चयाट ख जिसन जात चिपिया मोट्याट हाउ मत कारण लठुल ठटियन नछि किताब चाहिने हाचा गामट किताब फटकी भाया मारियो न चाहिँ चलन दो ठुकै बारे न छु अयो या चाहिँ वैज्ञानिक डेमा ठुकै बारे न सुना सुसा चया दिस जियो छो टाफो दो येले मंगले अंगले ग ठो टापो ठंगने उलिन मरे गल ओके ठो छाट हाल त न मसी गल चिपसा सुसा तया दिस आ खय खफु ठ्याउ मिने ना दिस येले मंगले अंगले ग मन खयका बिल छ लफु चाक मन होय गल येले मंगले अंगले ग ठाउके मतलब येले चंग मंगले अंगले ग दु ठाउ ख तर ठो गनचंग ग दयु ढास अपलसिन मसी गल येले चंग लाको जख पली बुर्जा ठ्यायाना निग टटगो ग नाटौ ठो नाप मरेका छे तुको ख आ न लिपटे आटल आन दनी ठे लाको यो पली फुसे चंग गइ त येले मंगले अंगले ग ढाउटे जि ठिका यदि छिस मेक्न निना उडसा वन थन चयाटिस ठो मिचया त म अले लेट्या त म येले च म रत्न बियोश का हालात म रत्न बियोश टरिम का पाजो आनन्द बज्राचार्य का निना दिस येले मंगले अंगले ग येले मंगले अंगले ग मन खोका बिलशा येले मंगले अंगले ग मन खोका बिलशा लब चाथे मन गोकला सतना मेपी मैला येले मंगले अंगले ग मी खालू आता झाका प्रेम द्वेगु सुनाशु मी खालू आता झाका प्रेम द्वेगु सुनाशु नेले ज्वले छंगुरु जकै जिगु नोनेलु छंगु माया जिता शंकला सतेना मेपी मैला येले मंगले अंगले गा नखचा खला गोजुसा निखलवा गुलुमानी नखचा खला गोजुसा निखलवा गुलुमानी यो मन के भाषा छंगो
हे बुखला हे पानी छंगु मिखा मना कुई कला सत्यना में भी मैना ले मंगले अंगले गा तिमीला बुलुयावने छहे जग दुसदा तिमीला बुलुयावने छहे जग दुसदा छाना पछुने दाचा हम खुजी सुहे था सुदेवने या छाबिला सत्यना में भी मैना ले मंगले अंगले का मन खोए का बिलशा ले मंगले अंगले का मन खोए का बिलशा लब साथे मन खोए कला सत्यना में भी मैना ले मंगले अंगले का ज्याजोय डक्ले लिपाङ मिन्जिनादिसँग थुमी हालाटमा दार्जिलिङका चोमा गायक किरण प्रधान ख याक्न थुली याक्न गब्ले छ झल चाका डनावै ओगु दिने सुन आफ्नो छन्त जिम्मन टका कवै गनगन सी बाजन थोन मिचे आटमपट्टि दुर्गालाल श्रेष्ठ संगीत आटम न्यू बज्राचार्य अले हालाटमा किरण प्रधान का ठाटमा ओकन फेसबुक युट्युब पासा अनिल मान फेन थुमी अपलोड ना टौ खना अनहे डाउनलोड दिना या हाकितना आ वेकै उत्साहित हनबन त्या वेकला मुका टौ थुमी नि नादिस यकना थुली यकना गबले छनहला चका दनावे उगुदिन या सुथ नापना छन्त जिमन्त धका कावे गना गनासी बजना यकना धुली यकना गबले छनहला चका दनावे उगुदिन या सुथा नापना छन्त जिमन्त धका कावे गना गनासी बाजना यकना तुली यकना गबले जिस थाहे झचका स्वेब्यो छुछको गबले जिस थाहे झचका स्वेब्यो नैन की
गाचो त हो या छोइ बिउ छ गाचो त यकना तुली यकना जिगुसी माउना लेंगु खरानी दीपे अथे तू खोया चुने बिउ जिगुसी माउना लेंगु खरानी दीपे अथे तू खोया चुने बिउ सीसा प्यासा मसीनी धगाऊ छंगुल हे सोया चुने बिउ झिझा दंगु तो दीपया मुलेसा नपला हकना नपला तिनी झे हकना यकना तुली यकना गबले छनला चका दनावै गुदिनया सुधा नापना चंता जीमंत धक्का कावे गना गना सी बाजना यनातना ल संचारबार पट्टी पोस्ट जिगन यवा मिज थौ य सचिव खुइ खुको यवा मिज कोचल ज्याजो ना लाइक कमेन्ट व शेयर ना दिपे सकिता हकन छ सुबा बियातना लेपना ज्याजो न्यना दिदिगो आस्याना ठौटा ठुलिया दिल मेगवाले सचिव खुइ नेको यवा मिज जना हन नपलावे उब्ले टकै तर थोप्रस्तोता शान्तरा साकिता बेरे बियास न थौ त बा लिपा हन नपला